Dramatičnih scena iz makedonskog Sobranja danas je u Skoplju mirno. U sukobima su povređena 83 lica, 25 policajaca, 54 građanina, 3 poslanika i 1 novinar. U Skoplju je naš novinar Dejan Tasić. Dejane, šta se dešavalo danas i kakva je trenutna situacija? Milice, ovdje u Skoplju se situacija poprilično smirila u odnosu na dramatične scene koje smo sinoć gledali iz Skoplja i to smo primetili odmah noćas i rano jutros kad smo stigli ovde. Ljudi su normalno išli na posao, radnje su otvorene na vreme, gužva kao i svakog petka u glavnom gradu Makedonije. Čak su ljudi pričali o tome kako će provesti predstojeće praznike. Međutim, tenzija među političarima se ipak nastavlja. Skoro su sve stranke danas držale preskonferencije i praktično su i jedna i druga strana prebacivale odgovornost za ono što se dogodilo sinoć ovde u zgradi Sobranja, a propao je i liderski sastanak koji je sinoć u obraćanju naciji predložio makedonski predsjednik Ivanov. Detaljnije u prilogu. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov pozove građane da ostanu mirni i ne nasedaju provokacijama, lažnim vestima i manipulacijama. Ukazuje da problem mogu da reše samo građani Makedonije, imajući u vidu nacionalne interese. Pozivam sve lidere parlamentarnih partija da dođu u moj kabinet da zajedno razmotrimo novonastalu situaciju. Ovo može da se reši samo poštovanjem pravnog sistema Makedonije. Svaki problem može da se reši razgovorom, u skladu sa Ustavom i zakonima, ali svako mora da se ponaša odgovorno i bude svestan posljedica koje mogu proizaći iz njihovih postupaka. Predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev odbio je poziv predsjednika na razgovore. Izjavljuje da je napad na njega u Sobranju bio planirani pokušaj ubistva. Čestitam izbor novom predsjedniku parlamenta Taljatu Džaferiju. Jučerašnji događaji nisu poštovanje demokratije, a nasilje su inicirali lider VMRO DPMNE Nikola Grujevski, predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov, predsjedavajući konstitutivnom sednicom parlamenta Trajko Veljanovski, šef javne bezbednosti Mitko Čavkov i nekoliko njihovih saradnika koji se plaše promene vlasti. Ministar policije Makedonije Agim Nuhiju ponudio je ostavku jer, kako kaže, za 4 meseca nije uspeo da izbaci politiku iz policije. Nuhiju ocenjuje da u Ministarstvu unutrašnjih poslova ima direktno odgovornih za nerede i tvrdi da su demonstranti branili hitnoj pomoći da pomogne povređenima, kao i da su neki policajci bili uz njih. Svi koji su prekršili zakon biće procesuirani i snosit će odgovornost za ono što su uradili. Odgovaraće i oni iz policije koji nisu izvršili svoju dužnost. A kako sve ovo izgleda građanima Makedonije? Došlo je dosta ljudi, stvarno velika grupa ljudi je došla. Policija ih je u prvom momentu pustila unutra, što je izuzetno čudno, pustila ih je sve. Onda su oni uspeli, da pređu sve stepenice u Skupštini, da uđu u Sobranijskoj sali gde se nalazio predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev i ostali članovi njihove partije. Oni su počeli da ih tuku. Došli smo da branimo tekovine naše zemlje od onih koji ovde ne žive. Ne možemo da dozvolimo da nam se u pitanja Makedonije meša neka druga zemlja. U ovom trenutku u Skoplju je mirno. I dalje smo u Skoplju. Dejane, kakve su reakcije međunarodne zajednice? Milice, reakcije su brojne i skoro su se svi sinoć i danas oglasili povodom onoga što se dešavalo ovde u Sobranju. I Evropska unija, Amerika, NATO, Rusija i OEBS. Evropska unija, SAD i NATO apeluju da se poštuje demokratski proces i da se pokrene dijalog. Sa druge strane, Rusija upravo okrivljuje Evropsku uniju i Ameriku za ono što se dešava ovde. Rusija traži da se ne vrše pritisci iz polja i da sam makedonski narod odluči kakva će biti njegova budućnost, dok OEBS osuđuje nasilje i kaže da nasilje nije rešenje, već politički dijalog. Studio. Nastavljamo da pratimo i dalje situaciju u Makedoniji iz Skoplja. Večera sa najnovim informacijama izvestio naš novinar Dejan Tasić. A posle eskalacije sukoba u Makedoniji na hitan poziv predsjednika vlade Srbije